উদালগুৰিটো হোক আমিও বিচাৰে কিন্তু আমি জানো উদালগুৰিত বহুত চৰকাৰী মাটি আছে এতিয়া আমিতো চৰকাৰৰ মানুহ নহয় যে আমি আঙুলিয়া দেৱক দেখাব পাৰো যদি আমাৰ তাত হৈ আপোনালোকৰ তাত তেনেকে মানে মাটি জানা আছে নেকি আমাক বুজিলে আমি দিল হয় खुलुमबाय बयखौबो फिन खनसे गोदान भिडिअ बरायबाय थ' लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव जोबोद इम्पर्टेन्ट टपिकखौ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव माखासे गोनांथार आपडेट शेयार खालामनो थाखाय नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जालायबाय थ' आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम लोगोफोर गिबियावनो आं नोंथांमोननो नैबे जिथु थांनाय जानुवारि 19 तारिखनिफ्राय जे जालांनाय जाथाय 19 तारिखआव माखासे बर' सुबुं राजा बिस्मित बसुमतारी बिथांखौ जाय सावथाल हारिया खासि बिस्रि इनायै बुथारनाय बे बुथारनायनि नखराव आसामनि केबिनेट मिनिस्टार जयन्त मल्ल बरुवा आरो बिटिसिनि चिफ मानगोनां हाग्रामा सार दा बिथांमोना न'आव थांनानै माखासे अनसुंथाइ होदों 1 लाख आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय होनाय जादों ओमफ्राय जायफोरा जोखोम जानानै थानाय सानै जोखोम जानानै थानाय बिथांमोननो 1 लाख होनाय जादों आरो जायफोरा गासै टटेलि सावथाल आरो बर' लानानै जितु रिलिफ जानाय बे रिलिफ जानाय मोनफ्रोमबो नखरसेयाव 50,000 आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय दा बेफोरबायदि अनसुंथाइ होनायखौ नुनो मोनदों आरो बेफोरबायदि माने जयन्त मल्ल बरुवा बिथाङा आसाम केबिनेट मिनिस्टारा बिथाङा माने फोसावनानै होदों बा फोरमायना होबाय आरो बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय गोबां बासन पत्र आरो गोबां रेसन जानाय लोंनाय माखासे जगानखौ बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय हैनाय जादों जि जोम त्रिपाल आरो मा नांगौ माखासेखौ हैनाय जादों नोंथांमोना नुदों जानांगौ दा बेजों लोगोसे आं नैबे ससे भिडिअ क्लिपखौ होनो जितु मिनि सेक्रेटारियेट लुनो थाखाय बिटिसि गभर्नमेन्टआ उदालगुरि साबखायथिनि जितु डेजिग्नेटेड एनडिबि केम्प थ' बेखौ सिफायनानै मिनि सेक्रेटारियेट लुफुंनो नागिरनाय बिनि सायाव मा फोरमायखो नोंथांमोना एसे नायनानै लागो উদালগুৰিটো হোক আমিও বিচাৰে কিন্তু আমি জানো উদালগুৰিত বহুত চৰকাৰী মাটি আছে এতিয়া আমিতো চৰকাৰৰ মানুহ নহয় যে আমি আঙুলিয়া দেৱক দেখাব পাৰো যদি আমাৰ তাত হৈ আপোনালোকৰ তাত তেনেকে মানে মাটি জানা আছে নেকি আমাক বুজিলে আমি দিল হয় মই অথনিয়ে ক'লো যে আমাৰ লগত এটাও কথা পাতা নাই আমি নাজানো মানে আমিতো ৰিকুৱেষ্ট কৰিম আনক এইটো প্ৰাইজৰ কাৰণে আনক আমাৰ কথা নহয় মানে কিন্তু ইয়াত যিটো এক্টিভিটি চলিছে আপোনালোকক মই এক্টিভিটি ৰিপৰ্টবিলাক দিম মানে এইটো তেওঁলোকে চাওক যে ইয়াত যিটো মিনি সেক্ৰেটাৰী চৰকাৰী কামহে চলিব কিন্তু পাব্লিকৰ কাৰণে ফৰ্মাৰ এনডিবি বিলাকৰ কাৰণে ৰিহাবিলিটেশ্যন ক্ষেত্ৰত যি কাম কাজ কৰিছো আমিতো কৰি আছো এনডিবি কেছ এতিয়াও উইথড্ৰ হোৱা নাই ইয়াৰ কাৰণে আমি কাম কৰি আছো ৰিহাবিলিটেশ্যন সবেই পোৱা নাই এতিয়াই আমি কাম কৰি আছো কিছুমানৰ তাৰমানে কি বুলি কয় এক্স গ্ৰেচিয়া পেমেণ্টটো নেক্সট টু কিন যোনবিলাক তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে পোৱা নাই আমি কাম কৰি আছো মই বিটিচি চিফক বৰ্তমান যে বিটিচি চিফ ছাৰক মই অনুৰোধ জনাইছো আজিৰ এই প্ৰেছ ষ্টেটমেণ্টৰ যোগেদি যে তেখেতসকলে উদালগুৰিত মিনি সেক্ৰেটাৰী বনাব লাগে কিন্তু এই ঠাইটো নহয় সেই ঠাইটো তাৰমানে 2020 চনৰ যিটো এগ্ৰিমেণ্ট হ'ল এই এগ্ৰিমেণ্টৰ লগত জড়িত এটা হয় আৰু এই ঠাইৰ পৰা এতিয়া কি কাম হৈ আছে এতিয়া কণ্টিনিউ হৈ আছে ইয়াৰ কামটো এতিয়ালৈকে শেষ হোৱা নাই বৰংচ মই অনুৰোধ জনাম বিটিচিৰ চৰকাৰ বৰ্তমানৰ যিটো চিফ হাগ্ৰামা মহিলাৰী দেৱক তেখেতে আকৌ এই এটা কেম্পাছটো চেণ্টাৰ অফ এক্সেলেন্সৰ যাতে কনভাৰ্ট তেখেতে কৰে তেতিয়াহ'লে বহুত প্ৰশংসনীয় হ'ব বহুত ভাল হ'ব অসম চৰকাৰ তেখেতে সহায় কৰক যে ফৰ্মাৰ কেডাৰসকলে কমপ্লিটলি ৰিহাবিলিটেশ্যনটো পাবলৈ কাৰণে বিভিন্ন লেভেলত মই তাকে আহ্বান জনাইছো আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰক মই অনুৰোধ জনাইছো যে এই ইছ্যুটো যাতে অলপ তেখেতেও চাই আৰু বাকী যিটো ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনৰ বাকী থাকি গ'ল সেইবিলাকো যাতে হৈ থাকে মই মানে অনুৰোধ জনাইছো ধন্যবাদ थारैनो नोंथांमोना बुजिबाय एक्स एनडिबि अल पार्ट एसोसिएशननिफ्राय मा फोरमायखो जिहेतु बिटिसि गभर्नमेन्टआ थांनाय इलेक्शननि सिगांनिफ्रायनो जितु देरहायोब्ला बिटिसिआव मोनसे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव बा उदालगुरि जिल्लायाव मिनि सेक्रेटारियेट लुफुंनानै जि खोथा होदोंमोन दा बे खामानिखौ बिथांमोना मावनो लाजेनसिगोन बा माने सुरु खालामसिगोन जाहैदों दा बेखौ लुफुंनो थाखाय जे एनडिबि फोरनि जारिमिन मोनसे जोंनि बर' हारिनि बिर जोहोलावफोरनि मोनसे जारिमिन थाग्रा खुलि थावनि दा बेखौ सिफायनानै बे जायगायावनो बिटिसि सेक्रेटारियेट बा मिनि सेक्रेटारियेटखौ लुफुंनो नागिरदों दा बे खौरां ओंखारदों नाथाय बे साननो गोनां बिटिसि सेक्रेटारियेटखौ लुफुंनो थाखाय बा बे मिनि सेक्रेटारियेटखौ लुफुंनो थाखाय गोबां हाफोर दङ
जेरै गुबुन हारिफ्राबो गोबां दखल खालामना लादों फरेस्ट रिजार्भ हाफोर दङ दा बैफोरावबो गभर्नमेन्ट हिसाबै बिथांमोना मोनसे थांखि लानानै मावफुंनाय खामानिखौ नाथाय गावनि जितु मोनसे नेरसोनखौ धंस' खालामनानै लुफुंनो नागिरनाया बा मावफुंनो नागिरनाया बे एसे गाज्रि बायदि जाहैदों आरो थ' बाथ्राखौ नोंथांमोना बुजिखाबाय जानांगौ बिनि सायाव आं बांद्राय बाथ्रा बुङा नोंथांमोना बिनि सायाव मा फोरमायनो सानो कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै कमेन्ट खालामफिनदो